لا والكسل كلا والبي والإبانتال. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 79 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لكن المرتبة الثانية مرتبة مؤمن، مرتبة جكاد دين الإسلام، يعني بما كنين وند دين الإسلام وثلاثة مراتب، ومرتبة جتتي ونكوني. المرتبة الأولى وني الإسلام، والمرتبة الثانية وني الإيمان، والمرتبة الأخيرة أي الثالثة وني الإحسان. بما كنين انتيكو يونيتي أولو مرتبة أرنا وني الإسلام تقال مندن جوني هبناتا نهن دوكا فيهم في تبال في أولو مرتبة إمو وني الإيمان. عندي نوتي تبي في إيمان مولاما الله سبحانه وتعالى ودوني كو نلري نلادو مكو محمد صلى الله عليه وسلم wattude dendanagal nelaɓe makko ɓen e annabaɓe makko ɓen fuu ko fi ɗum ɗo. Ko waɗi noon neɗɗanke kala neɗɗanke no hani andude ɗum ɗo ha moƴƴa o heɓa ɗum ɗo koye hoore ɗum ɗo woni ko dewe makko ɗen ɗe fuu majje woni ko ɗe fahoto. Neɗɗanke on si tawi hawri o jogike imanu tiiɗuɗo, kanko neɗɗo on o ɓurtay ɓattade allahu subhanahu wa ta'ala, golle makko ɗen tigi e hoore mum kadi ɓurta tiiɗude, ɓurta mawnude ka nder diina islam. Amma si tawi imanu makko on jaasi, kanko neɗɗanke on, aray hande kadi iblisa alayhi la'na heɓay doole e hoore makko, o wona neɗɗo woɗɗitiiɗo allahu tabaraka wa ta'ala, ɓattiiɗo cheytan. oɗo noon imanu e hoore makko lugatan karmo koɓɓen ɓe makay huwa tasdiqu, yani arabujo si wolanima fi iman harakaka konngol maɓɓe haala maɓɓe o woni wolandema ko yadettu maana mum o wonnama gongingol, yani hoolagol hunde nden gonginande ko ɗum innete al imanu fi lugati l arabiya. amma fi shari'ati l islamiyya ka sharia islamu kan hono imanu no mari ta'rifat, o mari andinande buyi ɓe karmokoɓe ɓen yewti fiimum ɓe tawatanande ko majje ko selli kon ko andinande, yani tafsir firomo ahlu sunnati wal jama'a firi on. ko waɗi ahlu sunnati wal jama'a kamɓe ɓe maki al iman ko qawlu lisan wa i'tiqadu l qalb wa amalu l jawarih. ko innete imanu yani gomɗal ka sharia dina islam ko wowlirgol ɗengal ngal ha gasa, yani oɗo kalima shahada neɗɗanke o wowla oɗo la ilaha illa llahu muhammadun rasulullah, taway mo wowliri ɗum ɗo ɗengal makko ngal, o lanna o fiɓa ɗum ɗon ka ɓernde makko, taway mo hooli ɗum ɗon kadi hattirde hoolagol, o wakkilo kadi kanko neɗɗanke on tere makko ɗen kadi de golla konko o hooli ɗon e konko o wowli ɗon. yani ko yo taw kanko neɗɗanke on konngol ngol o wowlingol ko ngol ɗon konngol tigi kadi woni ka nder ɓernde makko. si a daari kadi golle makko ɗen a taway ko ɗen ɗon golle ko ngol ɗon konngol tigi woni ko ɗe respecti. yani si neɗɗo wi la ilaha illa llahu, ɓernde makko ɗen enen en annda, kono ko yo taw himo hooli ɗum ɗo wonde reweteeɗo e goonga ala si wona allahu subhanahu wa ta'ala. dendanangal ko wona reweede kon ko wonamo kanko allahu fuu ko meere, tawa kanko neɗɗo himo hooli ɗum ɗo ka ɓernde makko, himo anndi
tagowo ala siwana allahu arsikowo ala siwana allahu laamiɗo laamateeri timmundi ala siwana allahu on e yanñowo bimana arsikaji dumbakata ala siwana allahu on wurnowo e warowo ala siwana allahu on ñawdowo e dannowo ala siwana kanko allahu tawa kanko neɗɗanke on no wowliri ɗum ɗon noon ka ɗengal makko ko noon o hoolori ɗum ɗon ka ɓernde makko tawa ɗeeɗo tere makko kadi ko ɗum tigi ɗe woni gollude ana haaju makko ala hayi e gooto e fii ko yowiti e dewal kon siwana allahu subhanahu wa ta'ala wona o neɗɗo shirkowo fes ɓaatumo lanni wowlude kalimatu tawhid o fiɓay ɗum ɗon ka ɓernde makko golle makko ɗen kadi yaara e hoore ɗum ɗon si ɓe addanimo nafi o jaɓata lootaade si ɓe jonnimo piɓi o jaɓataaɗi haɓɓaade si ɓe jonnimo talki o jaɓataaɗi wakkaade kala manko yowondiri e shirku si ɓe ndaaranoyimo o tefata anndugol ko honɗum ɓe yiyoyi ko honɗum woni ɓe yi'aali kanko fiyaake makko on fof no e junngo allahu subhanahu wa ta'ala oɗo ko wi ko la ilaha illa allahu on selli ka ɗengal makko selli ka ɓernde makko selli ka tere makko wa hakada ko wi kon kadi muhammadun rasulullah koyo taw kanko neɗɗo ɓaawo o wolude ngol ɗo konngol ka ɗengal makko wona yo hattuɗon tu himo fiɓi ɗum ɗon o hooli ka ɓernde makko wonde nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ko allahu subhanahu wa ta'ala woni ko neli ɓe himo hooli wonde kala manko ɓe woni e maakude kon wona iwde e maɓɓe bal ko iwde ka allahu jalla wa ala himo hooli kanko neɗɗanke on wonde kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe addi kon fof ko ɗum ɗon woni dewal kala ko ɓe adda si neɗɗo rewiri allahu ɗum ɗon haray ko mere woni ko o jokki mana ko ɗum ɓe innata ko tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wajtinabu ma anhu naha wa zajar wa an la yu'bada allahu illa bima shara'a kanko neɗɗanke on o jogi to ɗiɗo haaɗi timma kala ko ɓe maaki hiɗa hooli ko goonga a sikkitaaki fes kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe maaki waɗu kon ko ɗum watta a suusata jooɗaade a waɗaali ɗum ɗo kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam si ɓe maaki ya terto huunde a suusataane meemude wattude e mum kadi a suusata waɗde dewal ngal ɓe waɗaali kala dewal ngal ɓe waɗi kadi a suusata ngal warrude sinaano ɓe warri ɗum kanko neɗɗanke on si kalima makko muhammadun rasulullahi on sellay o jogi to ɗiɗo piiji fof ko oɗo noon muskila woni ko jogiɗen hannde no hulɓini haa wata e wuuruɗo haa maayen tawayen allahu subhanahu wa ta'ala tawa ko ko wiwde muhammadun rasulullah haraka ka ɗengal men tun hatti naataali ka ɓerɗe hewtaali ka tere puisque si hatti ka ɗengal neɗɗanke on tun feƴƴaali ɗon fal kalimatu la tanfa'uhu shay'an konngol ngol o woni ngol nafoytaamo hay e huunde o waɗi so ndaari alhaali men e fiyaake men on hannde en tawayle kasirun minna ɗuuɗuɓe e men bal al aktharun wiye wuren ko ɓuri ɗuuɗude e men kon so ndaari hannde en taway ngol ɗo konngol tarde ngol waawaali hewtude ka tere maɓɓe ngol waawaali hewtude ka ɓerɗe maɓɓe ko waɗi si tawi hawri a ndaariiɗo en ɗettii misal ngal e men enen worɓe ɓen tigi e wi'i enen ko e worɓe julɓe jaɓuɓe wonde reweteeɗo e goonga alaa siwana allahu subhanahu wa ta'ala nelaaɗo muhammadin alayhi salatu wassalam ko kanko allahu tabaraka wa ta'ala woni ko immini ɓe jooni noon ndaaren alhaali men on enen worɓe ɓen ndaaren alhaali nelaaɗo alayhi salatu wassalam mo ɓe wonno e mum on si tawi hawri ko huunde wootere koye gootum ɗum woni ko wonno ɗen ko waɗi noon enen gooto kala e men ko addiraaɗo ko fiye ñentimɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam allahu ko wi walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha walyawma al akhir wa zakara allaha kathira ko laatanike on e nenaaɗo allahu on ñentinirgal moƴƴal yani kala man ko watton ka diina e kala ko watton ka aduna si ɗon faala yo ɗum ɗon nafu on haray iwtire ɓaawo nelaaɗo alayhi salatu wassalam keeye mon on fof e neweende mon nden fof e moƴƴere mon nden fof kañumma e malal mon ngal fof ko ɓaawo ɗo woni si tawi hawri on lundike ɗum ɗon ko tana woni ko heɓoto sinnama noon atta'assi yani al uswa cheikh al-islam ibn taymiyata ɓe maaki ko woni atta'assi binnabiyi sallllahu alayhi wa sallam
ففعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما فعله لأجل أنه فعل ويتي نينتيغول بكامل لنا عليه الصلاة والسلام ويا ودكو بواديكم ورانو بوري نوم حركة ديكو وديرلا كو في بوادي ونافيكو أنا أريد أن أقول مثال جوني لنا عليه الصلاة والسلام بلا شك ولا ريب en fo mo kala emen no hooli hattirde hoolagol hari kamɓe nelaaɗon hiɓe marno waare nde ɓe fembata nde ɓe ɗoytata kamɓe nelaaɗon ɓe waɗi ɗum ɗon fi'lan ɓe yamiriri en ɗum ɗon kadi qawlan par ce que kamɓe ewni ko makani en afu liha yaafe ɗeɗo bahe mon tertoɗon ɗe hara on memaali ɗe nokkugoɓe maki waffiru liha timmine ɗeɗo bahe mon hara on ittali goɗɗum e majje e riwayagoɓe maki arhu liha daate baye ɗen ɗe ara haa ɗe hewta bimana ka hoore becce mum nga hara balɓe ɗen no ari haa ka hoore baye ɗen no ari haa ka hoore ɓerɗe mum woto jaɓumemude hay e huunde so ndaari ɗum ɗo dallana ala ifai lihya e bi amalihi wa bi qawlihi elano alayhi salatu wassalam ɓe tindiniri en accitugol waare ɓe tindiniri en ɗum ɗo gonɗu gollal maɓɓe kañumma e konngol maɓɓe joni noon si tawi an arti ɓaawo maɓɓe hiɗa wiyano ta'atuhu fima amar wo ko ya ɗoftoɓe e dendanangal ko ɓe yamirma ko wona yalunɗoɓe de ɗa wiyano kadi wajitinabu ma anhu naha wa zajar woɗɗitoɗa dendanangal ko ɓe haɗi ko wata jaɓu memude ɗum dey kamɓe nelaɗon ɓe maaki accite waare nden ɗokkugoɓe maaki wata on fembu waare nden kas parce que ɓe maaki wonde khalifu lyahud wannasara walmajus luutondire e alyahud luutondiron e annasara luutondiron e majus ɓeɗo ko maɓɓe alhaali no ɓe jogitori noon baye maɓɓe ɗen kañumma e sunsunkoji maɓɓe ɗin elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki luutondiri e maɓɓe hattede luutondirde ko waɗi aymoto ndaara majus kamɓe ɓe accita e waare nden ɓe memata hay e hunde ɓe accita mustasji maɓɓe ɗin kadi ɓe ɗoytata hay e hunde elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki luutondire e ɓeɗo onon taw jaɓu wowde ni onon julɓe ɗum immoɗa ɗon ndaara ɓeɗo annasarankoɓe kamɓe ɓe femba e bayɗen haaɗe laaɓa pos ɓe femba mustasji ɗin kadi haaɗi laaɓa pos nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki woɗɗite ɓeɗo wata on nannintino e maɓɓe luutondire e maɓɓe ndaara ɓeɗo alyahudaɓe kamɓe ɓe femba e bayɗen haalanna ɓe accita mustasji ɗin ko ɗi janɗi wo ko ɗi janɗi ɗin ɗon ɓe ittata hay e hunde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki luutondire e ɓeɗo wata on jaɓu nanndidude e maɓɓe joni noon sa ndaari ɗiɗo alhaaliji tati kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe haɗi en ɗum ɗo wata en jaɓu wawde ni ɓe sakkitori en makande honɗum ɓe maaki qassu sawarib wa waffiru liha onon julɓe mofte anɗen mekke mustasiji mon ɗin ɗin kadi e hoore majji wona yoɗi fembe ko yoɗi mekke si neɗɗanke ɗetti lamteeti o memini mustasji makko ɗin imamu malik ɓe maaki o waɗi bid'atul islami keɗelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakaɗi ya fembu ko ɓe maaki ko ya mekki wiytaɗi ɗetta fiido itta wono a ɗettude lamteeti fewta e majji imamu malikin imamu daril hijra alayhi rahmatullah ɓe maaki ko bid'atul makruha fi din ɓe maaki si a acci mustasji maɗi tawi hawri a fembani ɗin ɗon kamɓe imamu maliki ɓe maaki min ka mazhabu an siko on ɗon ñaawirte e hoore on ɗon neɗɗo haray ko yo focce foccande tiiɗunde nde tawata kadi ko foccande muusunde sabanede makko acciɗi ko mo mekkaali joni noon koya mekku ɗin ɗon accita waare nden hara a feppitaali nde a ɗoytaali nde hay fus a waɗaali e mayre tina a entretenay nde ɗon jogoɗa hoɓɓe faami entretenugol waare ko ya ɗuytu ma ɗum feppitaa ɗum ko khilafu sharia parce que imam ibne hasmin sahibul muhalla ɓe maaki la khilafa bayna ulamai almuslimin ala tahrimi halqi lihya wa naqsi lihya ɓe maaki lurral ala bayna hakkunde karmokoɓe islamu ɓen wonde fembugol waare no harmi ɗoytugol waare nden no harmi imam ahmad ibne hambal oɗo waɗi kamɓe ɓe maaki ka mazhabu maɓɓe neɗɗanke si tawi hawri o fembi waare goɗɗo foti ko a coiffeur jo ma ko a goɗɗum ngo a ari e fembude waare neɗɗanke kamɓe imam ahmad ɓe makiti ko mazhabu maɓɓe o ñaawira e hoore ma a yoɓay yeru diya neɗɗanke mo warɗa ɗi mana ngel waɗi temedere timmuɗi tis si a wawa yaltude e bakkatu mo wonɗa e mum
andi ko hunde nde tawata nahsabuhu hayyina kono wa huwa inda allahi azim enen nden sikka ɗum no newi ala hunde tawaka allahu subhanahu wa ta'ala ko hunde mawnude moƴƴano hunde mawnude ɓembugol waare ɗum ko jiyaɗo e bakkatu mo andanɗa hoorema sa karmokoɓe go maki komin kabairi dunub ko jiya ɗum e bakkatuji ɓurɗi mawnude ɗin ka islam jon noon an neɗɗo on so tawi hawri gonga ko yiɗa kon shahadatu anna muhammadan rasulullah mande mum nden taw ka kene koyo waare ma nden wonka nde woni ɗum hara hay e hunde ɗoyitaka e mayre wa hakada jonti maɗin an gorko on kadi hara feƴƴani wonɗe ma so keyɗen anndi defte siira ko janngeten fi nelaɗo alayhi salatu wassalam fof ko ɓe yewtata ɓe innay kana izaru nnabiyi sallllahu alayhi wa sallama ila anfati saqayhi ɓe wiyayno wonde wudere maɓɓe nden kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e kaftane maɓɓe on feƴƴatano hakkunde gelenji maɓɓe ɗin ko ɗon woni ko hattayno ke kamɓe maaki ibratul muslim ko ila ansafe saq ɓe maaki concol neɗɗo gonɗinɗo julɗo ko haka hakkunde gelenmu makko on tuma ɓe maaki kono noon fala haraja fima kana baynahu wa bayna alka'bayni fama asfala min alka'bayni min alidari fa fi nnar ɓe maaki ella ala noon si concol ngol dogii hakkunde gelle ɗum haa hewtude ka holbundere neɗɗanke o kono si ari haa feƴƴii holbundere nden tun fa fi nnaari ɓe maaki ko yiite jahannam on tigi fokki que on fa fi nnaar hoɓɓe wiye ko concol ngol wowlaatimo laa cheikh usamin ɓe maaki ay fa sahibuhu fi nnaar ko neɗɗo on tigi e hoore makko yeru kon ko feƴƴiti e makko ɗon yeru ɗum ɗon naadoyte ka nder yiite jahannam sabaneede makko o feƴƴintini ɗin conti makko ɗon kon par ce que komin kabairi dunub ko jeyaaɗo e bakkatu mo anndanɗa hoore ma ko bakkatuji mawɗi ɗin kono ko holno noon neɗɗo wi'irta ashhadu anna muhammadan rasulullah a ala waare arnde wo a fembayde wiya ashhadu anna muhammadan rasulullah conti maɗin no feƴƴiti ka holɓudere ma fa ayna shahada on to oɗo seede woni on to ngol on nenneten ngol ɗo seedagol ngol seediɗa on to ngol woni waɗi si tawi oɗo iman neɗɗanke on ka ahlu sunnati wal jamaa ko ni kamɓe ɓe waɗi taarifu mum ko qawlul lisan konngol ngol ɗo taw ka ɗengal a wowlay haa laaɓa pos wa itiqadul qalb hiɓa kadi konko wowluɗa ka ɗengal tawa ko ɗum hooliɗa par ce que ɗen anndi no woodi wowlay ɓe ko ɓe hoolaata allahu tabaraka wa taala humpitiyen ɗum ka nder qur'anare makko teddude yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe wowlay fiiji ɗi tawata wona ɗinɗon woni ka ɓerɗe maɓɓe ko fenaale fus woni ko ɓe jokki yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim allahu jalla wa ala wi ɓeeɗo no wowla ka ɗenɗe maɓɓe ko tawata hey alaa koye ka ɓerɗe maɓɓe ɓe felay par ce que naafigiɗɗe ko yewti en fi maɓɓe haa ko ɗum walandi e wiide o wi in tasmaa li qawlihim o wi si tawi hawri a heɗitike onlay nette ngol ɗi konnguɗi ɓeeɗo naafigiɓe an tigi e hoore ma a haawoto moƴƴa noon kon ko ɓe wolata par ce que ko konnguɗi welɗi woni ko ɓe wolta aɗa waɗi neɗɗanke on wonaa ko o wowlata kon tun woni ko ndaarata ndaaru kadi golle makko ɗen haaɗe lanna waawa noon anndude oɗo ko bani adama façon hombo woni ko o wonan maaka ken ko idan haray wala budda jogitoɗen ɗiɗo piiji tate ahlu sunna ko ni ɓe tafsiriri kamɓe al iman amma firakuji balla heddiɗi ɗin ɓen no tafsira iman no ɓe faalira tafsirirde par ce que ta naari wona ɓeeɗo murji'a kamɓe ɓe inni ko woni imanu kon ko qawlu lisani wa i'tiqadu lqalbi faqat kamɓe ko innete iman ko ya wowlu ka ɗengal ma fiɓa ka ɓernde si a lanni wiwde ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah tawi ɗum ɗo laatike ka ɗengal ma ɗum kadi no ka ɓernde ma ɓe witiɗa faala waɗa shirku mo faalaɗa a yaltota islamu fes murji'a kamɓe ko ni ɓe tafsiriri tawi ko fenade ewa ndaara ɓeeɗo kadi e mu'tazila kamɓe ɓe inni ko yowiti e fi al imanu kon ko qawlul lisani faqat wowlu tun ka ɗengal ma haray lanni ɓernde ala golle ɗon juɗɗe ngala wowlu ka ɗengal ma haray gate firqatul karama kamɓe ɓe inni wonde al iman ko i'tiqadul qalbi faqat ko innete iman ko ya hoolu ka ɓernde ma tun hayti a wowlani kalimatu shahada aray ala probléme hay e hunde tawi noon si a ndaari ɗum ɗo fof a taway ko fiiji ɗi anndanɗa hoore ma an tigi hara ko haqqille ma ɗen taw ñaawirɗa hara a memani qur'ana a memani sunna a taway wawata yaade holno wiirta goɗɗo yo hoolo ɗum hunde ka ɓernde makko
ara o laali nde waawa fellude ma wiya goɗɗo wowlu ka ɗenngal ma hooloɗaa ka nder ɓerde siɗa faala golle maaɗa yo luutondire mum daroɗaa wiya ɗum noon selle on no ɗum waata sellirde ko ma ɗenngal ma ngal e ɓernde ma nden e tere ma ɗen fof feppondira si tawi hawri ɗum ɗo yiitidaali feppondiraɗe aɗay ko jokkuɗaa kon ko meere waɗi oɗo taarifu l iman so selli e makko konko ko ahlusunnati waljamaa ɓe addi kon parce que kamɓe ɓe maaki al imanu yazidu wa yankus imanu no ɓeyɗo himo ɗuyto allahu tabaraka wa taala humpiti en ka nder qur'anare makko wonde imanu no ɓeyɗo wa yazidu llahu alladina amanu ɗonno wa yazidu llahu alladina ihtadaw huda allahu tabaraka wa taala en mi o ɓeydana yimɓe feewirɓe imanu ɓen o okka ɓe imanu peewal fiyo ɓe waawa fewde huwa alladi anzala alsakinata ala almuminina liyazdadu imanan maa imanihim nokkugo o inni wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana holli jaga imanu bani adama no ɓeydo no ɗuyto kadi karko koɓɓen noon no yewti fi asbabu ziyadati l iman asbabu nokko onno enete nuqsani l iman ɓe mana sababuji wonayɗi ha imanu neɗɗo ɓeyɗo e sababuji wonayɗi ha imanu makko ɗuyto ahlusunnati waljamaa kamɓe ko ɗum ɗo woni koɓe jogiti imanu bani adama deppotako nokku ngoɗo ko imma o towa ma ɗum o jippo amma ɓe yaheddiɓe wona khawarij e mu'tazila kañumma e murji'a kamɓe ɓe inni al imanu la yatajazza'u wala yataba'ab ko woni imanu kon o feccotako kanko imanu on neɗɗanke wawata wonde mu'minun naqisul iman yani gomɗinɗo mo tata imanu makko no wiiti ko imma wona mu'min kaminal iman ma ɗum tawana a mu'min fes kamɓe ko ni ɓe adden parce que ahlusunnati waljamaa kamɓe ko ɓe yaari nunɗal ngal ijma'an bayna nususi lwa'di walwa'id hawtindirgol hakkunde ƴiye yaltude ɗen ka qur'ana e ka sunna yani fotude ɗen kañumma e kampuɗe ɗen ka hawtindirgol ɗe gollitira kamɓe ɓe maaki neɗɗanke waɗɗitiiɗo bakkatu mawɗo kaaduna ɗo ko faasikol woni ko wiyete fodde o dagintinaali bakkatu mawɗo mana neɗɗo yarowo beere neɗɗo waɗowo zina neɗɗo ñaamowo riba e ko nanndi e sifa ɗiɗo fenoowo neɗɗo ñowowo ɓeeɗo fof ko faasikiiɓe woni ko kontaaka aduna ɗo o hoɓɓe goo e ahlu sunna noddiraɓe ɓe mana mu'min naqisul iman gomɗinɗo ɗuytiiɗo iman ɓe maki amma kalahara to fa huwa tahta mashi'atillah himo e leyi muyango allahu tabaraka wa taala in sha'a azabahu wa in sha'a ghafara lahu si allahu no faala lettoyamo simo faala o yafanoyto mo ara bakkatu mo o waɗi o ko bakkatu mawɗo mo yaltinaali islam ara kanko neɗɗo on o gonginali bi mana o dagintinali bakkatu alhaali makko ko ni woni reta amma ɗiɗo feddeji heddiɗi mu'tazila kamɓe khawariji kañum wii neɗɗanke si waɗi bakkatu mawɗo ko huwa kafir ko keferoni yani si a fenni a yalti islam sa waɗi zina a yalti islam si a yari beere a yalti islam si a ñowi goɗɗo a yalti islam si tawi conti maɗi feƴƴi ka holɗu ndere ma a yalti islam ɓe dari ɓe wi ñalande dargal kadi anta khalidan mukhalladan fi nari jahannam ko a naatowo yiite jahannama luttaton luttine toon a yaltinoytaake tawi ɓeeɗo kadi feetiiɗo ƴennuno ko jiyaɗum e feetere mu'tazila kamɓe ɓe wi he o neɗɗo si waɗi bakkatu mawɗo laysa huwa bi mu'minin wala bi kafir bal huwa bayna almanzilatayni ɓe wi wona a julɗo wona a keefeero ko hakkunde ɗon wonta ko place on mbo woni ala pla allah wona ɗon place ay hunde ala hakkunde ɓen ɗon ɗiɗo hakkunde julɗo e keefeero goɗɗo alaa ɗo par ce que naafigiɓɓen no ɓuri heeferaɓɓen bonde naafigiijo placetaake hakkunde julɗo kañumma e keefeero kala jogitiiɗo naafigaaku tawi ko naafigaaku mawnu mum himo ɓuri keefeero on bonde ɗo ɗenti allahu inni inna almunafiqina fi darki l asfali min annar kamɓe wonoyta ka ɓuri luggude toon ka yiite jahannam saba kamɓe tigi e hoore maɓɓe ɓe ɓuri heeferaɓɓen bonde kamɓe woni ɓe yaade tawi ɗon kadi ko feetere goo murji a kañum wii o heewi neɗɗanke lamdo tuwiwde la ilaha illallahu muhammadu rasulullah hooloɗa ka ɓernde ma kala ko golluɗa noon a yaltata islam dafa allah a waɗɗoto talki hara gila ka hoore ha ka tedduɗi fof ko talki ya yaltata islam
tawi ko ɓuri sellude kon fof koko ahlu sunnati wal jamaa jogiti kon hawla al iman gari ɓe maaki wa huwa imanu on bid'un wa sab'una shu'ba yani arabujo so inni goɗɗum bid'u o gila tati haa sappo woni ko innete bid'u wa sab'una shu'ba yani ko capanɗe jeɗɗi e ko fayi calɗi imanu o woni ko mari imanu no mari calɗi capanɗe jeɗɗi e ko fayi e riwaya goo ɓe maaki capanɗe jeegoo e ko fayi on noon ko ni ko riwayaji ɗi imamul boukhari imam muslim filli ɓe maaki fa alaha ko ɓuri towude noon e calɗi imanu ɗin fof qawlu ko wiwgol la ilaha illa allahu wonde reweteɗo e gonga ala siwana allahu wa adnaha ko ɓuri noon jaasude e ɗin ɗon calɗi imanu ɗo fof imatatul ada ko pottingol ko lorrata ani tariqi ka laawol yani arde tawa hunde lorna e nde foti koko ñoli woni ko hawkaɗo ma ko bullal ma ko hayre ma ko goɗɗum ɗo ma ko biniri woni ko futaka laawol ɗon ara itta ɗum ɗon pottinaka laawol tawa ko fiwata yimɓe ɓe lorrito ɗum ɗon woni ko ɓuri jaasude e imanu kon yani e nder ɗiɗo calɗi ɗi andanɗa hoore ma ko calɗi capanɗe jeɗɗi e ko fayi hono ko hunde nde tata enen e wattanta hakkille mum ɓurɓe ɗuɗude ɓe kala arɗo tawi goɗɗum ka laawol fayda ɓurɓe ɗuɗude ɓen si ari koye ɓe takko ɓe feƴƴa haaju maɓɓe ala ko heddiɗo tawi le nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde ñande ɓe hollano aljanna on laylatal isra'i wal mi'raj ɓe haynino toon neɗɗanke gooto himo jinnata nder aljanna himo nemino toon tawi ko sabaneede ma himo yiwno salndu wootur wonndu e bulle no yaltidiri sengo ka laawol wari o soppi ndun ɗon o itti ndu fii wata yimɓe ɓe lorrito wata ndu ɗon lorruɓe allahu tabaraka wa taala naadiri mo aljanna sabu ɗum hono enen ɗo en laɓɓinta laawol ko tuuningol aye goɗɗo no rema nder galle mum ɓe fo lanna ɗetta huɗo kon bugo ka tummo laawol ma goɗɗo wuppa haa lanna ndiyam tuundan ɗan ara o baaƴa ɗan ka laawol goɗɗo loota suudu haa lanna layɓa wure haa lanna ara hibba ndiyam tuundan ɗan ka laawol nelaɗo alayhi salatu wassalam no makude ya laɓɓin laawol ngol angina tunninde laawol ngol o moyen si tawi a laɓɓinta kono wata tunninga parce que ɗum no jeeya e jonnitugol laawol ngol haqqe maggol on angal tuuningol laawol nelaɗon ɓe waɗani hay laawol ngol haqqe idan si a tunnini laawol ngol ara a jonnitanigol haqqe maggol on ko bakkatu woni ko heɓata yawgol loota suudu mum ndu wuppa coñci mum ɗin layɓa ara ɗetta ɗan ndiyam tuundan luuɓuɗan ɗon hibba nayɓe ɓe ga kene maɗum o owe ɗetta pubelji mum ɗin fof ara hibba ka kene ka nder foofeji e ko nandi e sifa ɗin piiji ɗum ko jeyaɗum en lumnagol sharia islam sa waɗi sifa ɗin piiji ko bakkatu fu heɓata puisque kon ko ñoli ko yaltata ɗon yimɓe ɓen ko ɓe lorritorta ɗum ngal kawtal ma ɗum no wawma wonande sabu ha natoya yiite jahannam kenelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makani en wonde la yadkhulu ljannata man la yamanu jaruhu bawa'iqahu hadis on ko selluɗo marwiyun inda muslim ɓe maaki kala neɗɗanke mo tata kawtal mum ngal no sikkiti hay joni heɓay ella e fee makko hoolaki daɗi bone makko ɓe maaki o natoyta aljanna ɗum ɗon andiɗa arde luɓɓinana kawtal ngal ɓe no ewa moɓay ɓe tuuɗe haalanna ara sunna ɗum ɗon firkitino saakitade goɗɗo tum ka feƴƴude ka laawol firkitino saakitade naatoya e nder galleji woɓɓe goo cheikh ousaymin ɓe maaki hayti ko qur'ana huɓɓinɗa ka ma hara ko kaset qur'ana wattuɗa ka radio ɓe maaki ko ya ɓuytu volume ma o si tawi hawri on volume ɗon o feƴƴoyi naatika kawtal ton tawi gooto e kawtal ngal mettimo konko huɓɓinɗa ɗon ɓe maaki haray a naati e kamba mo nelaɗo o maakuno ɓenɗon naatoyta aljanna hara ko qur'ana woni ko wattuɗa laare ka sharhu riyadi salihin ma ka sharhu kitabe al kabair kaɓe sharhi ɗon fi haqqul jar ono ko muskila hannde yimɓe ɓen no lorrirde aya goɗɗo no ƴawa e tafsiru himo maɗɗi megowol jama on nder to fo lorrirran sabu konko woni fimude ɗe tawa ɗum ɗo fof ko lorraji makko goɗɗo mooɓa tuundi ka mum ha gasa huɓɓina tuundi ñalorma teɗɗan o sunna ɗum ɗon min curkii ɗon taakito e yimɓe ɓe fofani e ɗin curkiki anndanɗa hoore ma ko curki gonduki e lorra e ko annda o ko woni nder to lanna lootude galle ma ɗen e suudu ma ɗum e wuppude coñci ƴettaɗan ndiya ñolɗa luuɓuɗan ɗon hippana yimɓe ɓen ka tumbo laawol jama waɗa feƴƴa e ɗum anon to islam ma o ko sifa ɓen kala golle um kumɓe golli ɓe lanna ɓe golla ko lancata golle um maɓɓe ɗum ɗo ko probléme mo hanɗe wattande hakkille mum moƴƴa non yon noon si wiyama wonde imanu no mari calɗi capanɗe jeɗɗi e ko fayi ma capanɗe jeegoo e ko faye
no gasa hoɓɓe goo wiya ko honno noon nelaaɗo makirta wonde imanu o no mari sittatu arkan ɓe mana tugale 5 ɓe lanna kadi ɓe maka ɗo no mari calɗi ɗi tawata ko calɗi 70 ma 6 kay puisque sa ndaari a sikkay zahiratan ko ta'arud ma tanaqud no wodi hakkunde hadisaje ɗe cheikh Uthaymin ɗo maki jam'an bayna al hadisayni fiya hawtindir hadisaje ɗe ngara heɓali probléme ɓe maki arɗum ɗum to ka arkanul iman ko ɗum ɗo woni ko innete usulul iman yani ko sibas man iman o woni ɗin piiji 6 ɗen tugale 6 ɗon ko ɗen ɗo woni ley joni noon oɗo shu'abul iman ko ɗiɗo calɗi woni ko funti dow ɗon andasifaade oyo taw ɗiɗi wowlaaɗi na ko ɗin ɗo woni usuluji ɗi amma noon fawtiiɗi hoore ɗin ko ɗin ɗo woni ɗiɗo shu'abuji ɗiɗo noon ɓe maaki ko ɗi 70 ko fay ɗum waɗi ñannde goo neɗɗo gooto arno tawi imam al-Hasan al-Basri o landiɓe o inni a anta mu'min ene an ko a gomɗinɗo kamɓe imam al-Hasan ɓe maaki in kunta turid arkan al-iman as-sitta fa ana mu'minun biha si tawi hawri ko tugale imanu 6 ɗe nelaaɗon jantinoɗen ka hadis Jibril ɓen noon mbiɗo gomɗiniɗe mbiɗo hooliɗe amma in kunta turidu l aya fi surati l anfal si tawi ɗon ko aya wonɗon ko suratul anfal ko on ɗon faamiɗa haray fala adri mi annda si allah wi innama almu'minuna alladina ida dhukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna allahu tabaraka wa taala wi ko wiyete gomɗiɓe ɓen ko jogitiɓe ɗiɗo sifaaji imamul hasan al-Basri ɓe maagiti ko ɗin ɗon noon faamiɗa haray mi annda de amma noon tugale imanu 6 ɗen nden ɗon mbiɗo gomɗini ɗe haa selli ani neɗɗo o ko ɗum hawtindirirta si a landama wi huɗeɗa ko tukko ɗum ɗo woni sibasuma o amma ɗum ɗo woni calɗi kadi imamul Bayhaqi ɓe waɗi deftere no inne shu'abul iman ko ɗeɗo ɗiɗo calɗi 70 ko faye 70 ko fayi woni ko ɓe wallini ka nder deftere maɓɓe ton hollugol makko ɗin ɗo woni ko nelaɗo alayhi salatu wassalam faani ɓe maki wal haya'u hersa kam ɗon kadi shu'batun ko saldugo minal imani immorde e gomɗal ngal yani kala neɗɗanke mo tawata hersata anndu o ala imanu kat ko mayiɗa jiwo no ɓorti ka yaasi no waɗi bodiwoy no waɗi pantalowoy sekti no yaltini enɗi mum non waɗi meesi jeele no peŋi peɗa a sikkay ñaariru si yaltani dow e ko nanndi e sifani ɗo piiji no detti kadi alaa noon ko ɓuri kande hewtiti ko ɓe jogiti ɗe limeti jeele maɓɓe e beɗe ɗiɗi woni ko tokkinira ɓe yalta e kene on taa ko fitingol parce ko muskila moolana anndi neɗɗo a ɗettude huunde kaanunde kadi watta e hoore ma yaltida e nden ɗon huunde tawa ko bakkaatu heɓata anndi woni perdi e hoore perdi kono wa zayyana lahum cheitanu amalahum iblisa kanko e mo labinani ɓe ɗum ɗo puisque kamɓe ɓe renti alaa ko laba hewtiti ɗum kala kadi mo iblisa hetti ɓernde mum nden on kadi no renti alaa ko laba ɓuri ɗum ɗo puisque neɗɗo gomɗinɗo kanko kala ko harmi ka diina no añini ka ɓernde ma ɓanni man ɓernde ma nden no yiɗi ko harmi ka diina win imanu ma on timmani ɗo puisque allahu tabaraka wa taala ko wi gomɗinɓe ɓen ko walakinna allaha habbaba ilaykum l imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan kala ko inete keferaɓe e fasigaɓe e geddi allahu no añini on ɗum ɗon fof onon gomɗiɓe kono naara suka ɗiɗo piiji tawa ko angal hersatu tumayina suka no fembi waɗi pelette fembi yacciti jubuwal no waɗi jawe ka juuɗe mum no ɗetti e honno innete seemje wakki ɗum ka daaɗe mum no ɗetti tuubi mum no yuppi no yaha e laawol ngol tera fuu no yuuro juuɓe e kene no daro lumno juuɓe e kene pettal no fiilo juuɓe e kene pettal oɗo ala herfata nelaɗon le alayhi salatu wassalam ɓe maaki inna li kulli dinin huluqan wa huluqu l islam alhaya ɓe maaki diina kala no mari jikku mo allahu tabaraka wa taala hertinani ɓe diina islamu kan allahu ko herta woni ko hertinani ɓeɗo gomɗinɓe kamɓe parce que ɓe maakuno al imanu walhaya'u qurina jami'a ida rufi'a ahaduhuma ɓe maaki rufi'a al akhar si tawi tun hawri neɗɗanke no faala faamude fi iman ɓe maaki imanu e herta no tokkodiri ɗi wawata fertude si gootum kum ɓantike kuma kadi ɓantotoke tan
yani kala neɗɗo mo yiwɗa o ala iman ta lando hersata kala kadi mo yi'uɗa o hersata wata lando o ala iman fes parce que alhaya'u shu'batun min al iman aɗa hersa ko alhaya'u la ya'ti illa bi khayr nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam wonde hersa addata siwana moƴƴere ko ɗo yiyata noon sonnajo no kontana gorko jungo ɗum bo jama inna wallahi akhi mi salminimo kono mi faalaka mo hertinde mi hertunoto o kontana jungo mi ruttamo jungo ngo a hertade a bonuka o bandiyagal no puisque alhaya'u la ya'ti illa bi khayr nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki hersa addata sina moƴƴere an noon si hersa fawima gollugol bone ko hersa noon ka faalawide nelaɗon gongaani yo ñarayɗa landa ko imma wiya ko bandiyagal fawma hiwrade jiwo ma wiya o way ko nelaɗo woni gongaali ko gotele ɗiɗo piiji ɗi parce que kamɓe ɓe maki hersa addata siwana moƴƴere an noon si a wi a hersu ɗum waɗi ha a salminiji o ina wiwme ngawa nelaɗon ko ɓe maki kon sellaa ara noon on tumaange islamu o wayi wa mbiyange omo laaɓay pos ko on muskila marɗe ngan eno akhi laarani tawi vraiment tawi o tigi hersi nelaɗo alayhi salatu wassalam wonan ɓen imaman fil haya'i yande oɗo sonnajo raqiqatu bintu umama ɓawo hewti o wi nelaɗo ala tusafihna ya rasulallah ene nelaɗo on salmintame menen sonnaɓe ɓe maki ana la usafihu nisa min mi salminta sonnaɓe rewɓe hay goto e maɓɓe mi salminta haɓuru nelaɗo fima aicha e hadise mo imam muslim filli ɓe maki la wallahi ma massat yadu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam imra'atan qattun hatta mata ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalam ha hande jungo maɓɓe ko faki sonnajo ha ɓe feƴƴin annon ina andi ɓe memuɗa anda sa yi madina ɗo endi gono fawi e hoore ma ida fawi e hoore goɗɗi ka taxije goɗɗo o anda idan yimɓe ɓe wattan hakkil moƴƴa kala neɗɗo mo hersata wala imanu kam te imanu hersa ko jeyaɗo nge nder imanu balɗiɗi ɗinno ngiɗi tappodir hersa kan noon addata sina ko moƴƴi de miɗo hersi taƴugol pantalon an on ɓe yiyami woni hersa wona hersa no ko bandiyaga yo hersi ɓumagol de mi jiwo fewnnoɓe ennayi o mi woni yummirawo jiwankako an yi'aka wona hersa ko bandiyagal no parce que ɗo ta hertude ɓurane laaɗon ka a hersata ɓura sahabaɓe ɓen conci maɓɓe ɗi woni dow an a artiga ɓa ko a toggude a ala imamu sina fisko a ala imamu sina 50 cent e lim weyni e ko nandi e sifanin piiji sengle tonnen e takkana zayon en ga ko ɓeɗo woni imamu ka an noon si tawi ko ɓe woni imamu ma anndi ko ɓeɗo yutirta ɓaawo mum ka ko ɓe waɗi konko ɗum watta kono si tawi ko nelaɗo alayhi salatu wassalam woni imamu ma an hiɗa anndi taƴugol gorko conci makko ɗin o towna dow ɗum hertinaaki kaanaake parce que wallahi siɗa gomɗini haraɗa mari imanu tabituɗo a tawa ala ko ɓuri laɓanede gorko hewtiti ɗin conci ɗo conci wonɗi ka sengo dow holbundere maɓɓe ono owe an siya ɗumannaaki anndi ko ɗum sa souleymane ɓe makata hafidahullahu jalla wa ala o ɓe maaki wonde kala tuuba mba yiwɗano ñoɓɓaka yimɓe sunna ɓe si a yeeyi ka bidayankoɓɓe mba fontoyde ɗumko waale sina ɗum ala ko ñobbi tuuba ka si tawi hawri a tabintini taƴu nde wootere parce que iblis ano boni mo wawma sogosino eno yaayema kaari sippingaɓe feƴƴa on tuma ñoɓɓay sippina e andi tali kon jiwnto kono wadduno tenke mane andi o jalete joni sippina ɗon ha on ɗon kadi feƴƴa ñoɓɓama Allah luttay kippingol e ñobba te Allah on noon kollima ɓaawol ngol ɗon a turki ha maayi on marɗa ko wiya aɗa yehi kayerɓe ɓen maayaali sisoje ɗen mettaali lamseeti no woɗi gaara gaynaali ka gaara lanndi iko on heɓa conci maɗum ɓe taneya eddiraami kono ko ñobbugol nafi neɗɗanke ala nafoore par ce que sa ñobbii ɗon haa ko sino saati ñannde goo ɗafonde kono sa taƴi mi sikki alaa ko bontoye ɗon ka ɓa sa yuppimba jooni ceinture on wartude ka bute ga aɗi muskila goo kadi idan wona piiji ɗi tawata ko hertiniiɗi noon kala man neɗɗanke si a wii tum a waɗii bone so a wiwa hertiide wiwa boni kono herta addata bone ɓe maki won arkanuhu tugaale mum ɗen noon woni imanu on sittatun koɗe jeegoo ɗum woni an tu'mina billah ko nde gomɗinta allahu on wa malaikatihi e malaikaaɓe makko ɓen wa kutubihi e defte makko ɗen wa rusulihi e nelaaɓe makko ɓen wal yawmil akhir kañumma e gomɗina kadi ñalaande darngal e ko waɗoyta ton kon fof wa bil qadar
e koddoriye on khayrihi ko moƴƴe makko kon wa sharrihi e ko boni e makko kon والدليل كتنني على هذه الأركان إذا تقال جيغو الستة يعني جيغو جدك قوله تعالى فقنقل الله تولو وفي ليس البر لا تاكت دي جوال قلتوتا وجوال قنطي قال ودي أنكو دقا الله تبارك وتعالى أن تولوا لفوتين وجوهكم جيجا من قبل المشرق كهد فناغي والمغرب كهد جناغي جولو نون تكون تالي وندي وندي كون ديغام الله غور ريوغم اي نو به الله تبارك وتعالى ولا يوني وندي ليس البر لا تاكي دي ديغانغول الله تبارك وتعالى نو هاني ديغيران نون ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب دي بوينا سيكتا دو كلا جول دو لاني وندي جول دو كيلغو الله نو ويين وندي جولو غongol tu wadali ma neddo moddido de ɗum ɗon ko jeyaɗum e moƴƴuki kono ɗum noon tun gaynanaalima haaji o wi walakinnal birra ko woni ko wiyete ɗiggangol allahu hattirde ɗiggangol yani ko kala on neɗɗo mo tawata ay man aman o gomɗini billahi allahu on wal yawmi l akhir e ñalande sakkitinde nden wal malaikati e malaikaɓe ɓen wal kitabi e defte ɗen wannabiyina e annabaɓe ɓen ودليل القدر وتنين في كبري كقرآن كان قوله تعالى كقول الله تعالى إنا من عند كل شيء كله خلقناه من تجرين بقدر كبري أنا نتوم ما بقينا كبري أتمنى كعملهم كهوكلو أراكو يوتي في ده دو كجالة جيبو نمني أرسنة دافوسي الله جميع وده شرح مجيئهم يوتي في قبل قلة كهندو وقفانا نركم بإذن الله جل وعلا لا والكسل كلا والبي والإبانتال